Kasenjuk no sensasyon gabri unyok trap aka arbasau trek unailar arajar arfuai. Kalai banyak kendu ya UCEM ke KHDC uba titas khan. Nakam taman panjang syai hakabari bat ka amendment jangka sik schedule. Hakan dikaji kendu ladan langru u presiden jangka nesu uba sambal jerwa. Presiden jangka sing FHP uba walbarani bat kiwi-kiwi de kinong sensasyon. Uba aral bla uba sekretari jangka deka senjuk. Habekan bagi lapatai khabar oleh tu bakaji kendu jangki ya UCEM ke KHDC kalong man panjang syai halo kajeng selampalan ia ka amendment ia ka bakas sokar perang nadu kini kisnam ke beradab kala terwa bakal panjang bud hakaba wat ke parliamentary standing committee ru kalawan jengo pala panjang bud cagani ke jela susu babla oleh tu ru bakal nyang kasenjuk kala bu lupa khmat hakbari bakajeng penbon ya kisit ne ki konsumsi hapa district council kenang bakin kisit ne ki konsumsi ke ban mi thamakin beli bandap de ki pat ke jai ben riu nei de bandap be de ki briu la jong dikimat cuba kongsan hi bengiakran hane kadai thantam dia itu ikentin unrepresented tribe marto kakta yang ni hak hasil batha garo health ejenti health kimele tabaa hak bede batka number of seats batpen the number of seats dia kaniru hablong de siar bha ndai ba ngit man to ho bala bon habun kita ki NDC ki jongi Henry ngin pek permanru ba yo ni bakala yo haga jaka kita ki sit bengi kret khambon ndai shu di beri oleh jong banwan ya kataru ni hab ban pek ha ban ni ru haga jing start jongi ni genong smart ki jongi tingi ha papa kita kalian ki jongi kabala hak bede bat ganira para 12 AB barbara shikata haki senam gebong shwa constitutional head of the state kata mut governor they mu uba ai asan jong ki bills joka this council tenrai kansan la mi kajing pentala ba on ka san yo baik no presiden geri dia dia kata ni kwa ban revert ban wanra biang ka syak ka ba pejulong original bahkan sa baik lamba governor demi panasan giben jongka district council di kita kibenta kiba niakran menta bat khat siwi benta bang kran mentan kadai halor kini ki ka jing ai jingmot jong chief minister ban sya yang untuk plantation jong itu ki palm oil plantation apa mesti jong mar ni i kai baja apa Mizoram apa Mizoram kila ayam beriu man ka khindau kasiam sisiem bra thong tu ja kala du sunda tingim pa ba apa ka beriu nyam prep ro bangin babi la shali sisni da kajing keman to ha ka ba khlam songko aba supai ti jing mentai dan rei ngepat khat pat ya kaloi ke i banjang Nah, kau main tadi. Kam biang fi. Beliau. Pisau dia bah. Kadau kolong ba ngampat sim ketika ya dah COVID-19 teh. Kadau ki beliau ki semua atatian teh ban ki taksi jonga. Dia boleh pa family sim kita encek kita. Kata ken kuat tambah masmu kelumar jemut. Banle ko online ter bas kowe kolong bangamdan teh ko phone ko biang bandan internet. Hentip saya. Bagi sorka kalau sedang menaitika, kalau datang kamban bukupa, bisulai bed, sedang tuang tu penyoy ka. Syasa? Ha, bisulai bed akan nunggu kecaka ain jack, akan nunggu sini bagi ai, singkat bagi ID jong pi, bagi penyoy ketika dana kelam COVID-19. Himtan kamban ne lupa akan nunggu registration, inspen le hiya tu kecaka ketika. Kata ti kubuar babaik kan yang ai to kata saya kenduk mau. Apa boleh kerja ya? Nak kerja balik simno ketika ya dah mentah kesini. Mapipan, what I doubt you, simi ketika ya dah krem depan sub issue ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya.